wanyemerera kumbera mama w'abana. Kenny Sol yambitse impeta inkumi bitegura kurushinga. Welcome my people, it's your boy Junior, aka publisher, creator, motivator, accelerator, connector, Mr. Boom. You know that I love you from beginning to the end. Keep watching, keep subscribing, keep commenting. Now, this is a true story. This is a hit story. This is a fun story, my gang. Ngaho nguko rero ni inkuru zirimo ziragenda zicicikana hirya no hino ziri kugenda zivugwa mu bastar bagiye batandukanye, dore ko benshi bakomeje gutangira umwaka bishimye banezerewe ndetse batangira bahiga zimwe mu ntego baba barashyizeho z'umwaka. Ibi bintu bibaye nyuma yuko ku itariki n'ubundi ya mbere z'ukwezi kwa mbere umwaka w'ibihumbi 2024 ibi byari byongeye kuba. Twongeye kumva inkuru nk'iyi ngiyi ibivugaho. Kenny Sol yambitse impeta inkumi bitegura kurushinga. Iyi ni nk'iyo nkuru y'uyu munsi, niyo tugiye kuba twarebaho, ni nayo tugiye kuba twaganiraho. Ni ikintu gikomeye cyane uyu muhanzi yabashije kuba yakora, dore ko ari bakeya bashobora kugikora. Haravugwa iki rero? Kenny Sol yambitse impeta umukunzi we yitwa Kunda Alliance Yvette, bitegura kurushinga nyuma y'igihe bamaze bari mu munyenga w'urukundo. Uyu muhanzi Kenny Sol twamenye mu ndirimbo zigiye zitandukanye nk'umurego, tukamumenya muri Haso, tukamumenya mu gitangaza yabanagamo na Juno Kizigenza ndetse na Bruce Melody. Uyu munsi wa none yabashije kuba yashyira ivi hasi aravuga ngo wanyemerera kumbera umugore, cyangwa se wanyemerera kumbera mama w'abana. Yego rero byari bimeze gute? Amafoto yashyizwe hanze na Kunda Alliance agaragaza ko yamaze kwemerera Kenny Sol kumubera umugore. Yagiye hanze mu gihe bombi bitegura guhamya neza isezerano ryabo imbere y'amategeko. Ibi bintu ntago byoroshye. Kuwa gatanu tariki 5 Mutarama umwaka w'ibihumbi 2024 nibwo iki gikorwa cyabaga. Uyu mukobwa witwa Kunda ku mbuga nkoranyambaga, ubusanzwe amazina ye nyakuri yitwa Kunda Alliance Yvette, akaba akomotse mu Bushinwa aho yigaga. Uyu mukobwa yigaga mu Bushinwa nyuma yo kuba aziranye na Kenny Sol. Urukundo rwa Kunda ndetse na Kenny Sol bagerageje kurugira ibanga rikomeye kugeza ubwo habura iminsi mikeya ngo barushinge. Ntekereza ko uyu munsi rutakiri ibanga kuko byabashije kuba bijya hanze ahantu muze kubyumva neza. Kenny Sol ntitwigeze tumwumva mu bintu bijyanye n'inkundo umunsi ku munsi cyangwa se tubone ko ari kepo iri hit, ariko uyu munsi wa none babishyize hanze. Bimeze bite rero? Mu minsi mikeya ishize Kenny Sol avuye muri Canada nibwo yakiriwe n'inkumi yamuhaye indabyo bica amarenga nkaho bakundana, ndetse uyu muhanzi abyemerera abanyamakuru. Icyakora benshi bagira ngo ni ukwikinira. Yabyemerera abanyamakuru. Uribuka ko yakiriwe neza rwose bamukubita indabo ubwo yavaga mu bitaramo bigiye bitandukanye mu gihugu cya Canada. Kenny Sol, ibinyamakuru rero ibyo ngibyo byabibonye nk'ukuri kuko Kenny Sol yari amaze kunoza umugambi wo kwemera kurushinga ndetse n'uyu mukobwa yihebeye. Ubukwe bwa Kenny Sol bwagizwe ibanga, ndetse umwe mu baduhaye amakuru ahamya ko imiryango yabo ariyo itarifuje ko iyo nkuru ijya hanze cyangwa se ijya mu itangazamakuru ngo tuyumve abantu bayivuga nk'uko izindi nkuru dusanzwe tuzumva mu binyamakuru bigiye bitandukanye. Umuryango wa Kenny Sol rero ntiwaje kuba wishimira ko iyi nkuru yajya hanze bitewe wenda n'umutekano wabo cyangwa se nuko babishakaga n'ibyifuzo by'umuryango. Niyo mpamvu ibi bintu bisa nkaho byagaragaye kuri finali. Nekeza nashidikanya ko uno mukobwa Alliance ndetse na Kenny Sol ni bamwe mu bahanga cyane babashije guhisha iki kintu, kandi Kenny Sol itangazamakuru hagiye hakandagiye ndetse n'icyo yari icyo yambaye baba bagomba kukimenya, bitewe nuko n'umuhanzi ukomeye ufite izina rikomeye hano muri industry yacu ya music mu Rwanda. Uyu muhanzi ni umuhanga. Ikindi kintu kandi Kenny Sol agiye kurushinga nyuma yo gushyira hanze EP nziza cyane twamenye cyane. Iyi EP yayihaye izina yitwa Strong Than Before, aherutse gusohora ndetse akaba anakubutse mu bitaramo i Burayi hirya no hino muri Canada. Avuye mu bitaramo bigiye bitandukanye, rero murabizi ko yagiye hatwika hirya no hino mu minsi ishize. Kenny Sol wize umuziki mu ishuri rya muzika rya Nyundo. Yakuriye mu itsinda ry'abitwa Wemba Voice.
bisenyutse akomeza urugendo rwe mu kuririmba ku giti cye. Turamwibuka cyane ubwo yari ku Nyundo yiga umuziki. Ni byinshi cyane byagendaga bivugwa, abantu benshi bari bamwiteze ese bizagenda bite, bizamuhira. Nyuma yaho Wemba Voice murabizi ko yaje kuba yasenyuka, Kenisoro cyo gyafata umwanzo kuba yatangira kuririmba ku giti cye nta wundi muntu baririmbanye. Uyu muhanzi kandi yaje kuba akomeza guhanyanyaza mu mwaka w'ibihumbi 2020 nibwo yaje gufatwa ukuboko n'umwe mu bo tuzi nka Bruce Melody. Aha bamaranye umwaka umwe kuko 2021 yahise amurekura akomeza kwigenza mu rugendo rwo gukora umuziki. Kenisoro ntiyigeze acika intege nyuma yo kurekurwa na Bruce Melody, bari babaye muri group imwe yitwa Igitangaza. Kugeza ubu Kenisoro akunzwe mu ndirimbo zigiye zitandukanye nka Haso, Say My Name, Jory ndetse n'izindi nyinshi zigiye zitandukanye. Kunda Alliance Yvette yemeje ko yemereye Kenisoro kuzamubera umugore, abihamisha kumwambika impeta. Uku niko kuri uyu muhanzi yemerewe. Nawe yabwiwe yego. Kunda niwe watwaye umutima wa Kenisoro ndetse bagiye no gukora ubukwe. Iyo umuntu amaje kuvuga ngo yego nta kindi kiba giteganyirijwe, nta n'ikindi kiba gitegerejwe na benshi ni ukuvuga yego. Uyu mukobwa amaze iminsi mu Rwanda nyuma yo kurangiza amasomo ye mu Bushinwa. Ibintu biri fresh sana my people. Ibi bintu ni byiza cyane kandi biranashimishije, ndetse n'abandi dukomeza gutangira umwaka twishimye tunezerewe, turimo tugenda dukora ibitangaza hirya no hino nkuko aba star bagiye batandukanye bakomeje kubiduhamiriza. Ni nyuma ya Naomi yambikwa impeta, ni nyuma ya Kimenyi Even na Muyango babemera ko bagiye kubana neza, noneho batwereka ibirori. Kenisoro yiyongeyeho. Dukomeje gutangira umwaka fresh neza cyane. Ndabakunda rero, ni Junior Kevin. Kola like, subscribe, comment ndetse utubwire na kimwe mu kintu wifuza ko twakuganirizaho muri ino minsi. I love you so much.